Divê dema dawî de helbet pir normal e dewleta Tirk hewldanê xwe, têkiliyê xwe, danûstandinê xwe bi dewleta Iraqê re, bi Îranê re xweş bike, bixwaze deriya veke, bixwaze hebûna xwe hîna bêtir xurt bike li başûrê Kurdistanê û bi behaneya li dijî terorê û li dijî PKK lê tiştê herî wilo sosret ku mero di medya tîmarxaneya PKK dibîne yan jî ev wilo kefteleft û ev wilo strês û ev hîstîrya li dijî Kurdistana Başûr bilind bî ev faşîzma hane li dijî PKK, li dijî Malbata Barzanî, li dijî sembolên Kurda, kesayetiyên Kurda ji xwe re heq dibîne PKK hemû kesî bike xayîn lê kesê ku rabir rexne li PKK bike jêribêj bisekine yanî raweste êdî bese lê cem PKK wekî xayîn tên naskirin kî xwedî helwestekî rexneyî bi li hemberî PKK bi vî rengê hane nêzik dibe we dît yanî yek ji van kesên ku di nava medya PKK de demekî dirêj kar kiriye me xeleka derbasbûyî jî behsa wî kir vê xelekî jî dê ez ê behsa wî bikim Amed Jilep û ji yanî di nava hem rola wî ya istixbaratî heyê di nava istixbaratê PKK ê tevgera PKK ya Ewropa û di nava medya PKK jî de berî taştê piştî taştê berî firavînê berî piştî firavînê tiştek di devê wî tune ji bilî îxanet û qadepe û çîrokên helbet ew wekî robot van tişmiştê hane dibêje ne ku yanî bi serê xwe yanî eger piçekî PKK ew piştgirî li ser wî qut bike hatine dît ceyran piçekî ew ceyrana hanê ew elektrîka hanê ew enerjiya hanê PKK li ser wî qut bike wê Amed Dicle te dît ser piştê biqulube rolekî wî û çend kesên din hene li Brukselê rolekî wanî pir genî heye rolekî wanî pir qirêj heye duwarê istixbaratê berhevkirina informasyona li ser kesên rêkberên PKK kesên ku ji PKK qut bûne kesên ku rexne li PKK dikin ji xwe min got û ez dîsa dubare dikim Cemîl Vayîk bi şêweyekî fermî lîsteyekî bi navê 16 kesa şandî ji rêveberiya PKK şandî ji mezlûm re û kesê derdora wî ekîba wî ka ji xwe re li fotoyê mezlûm jî binerin ji bo ku naz bikin mezlûm berpirsê PKK Ewropa kî fermo lê temaşe bikin. Ev berpirsê PKK Ewropayê sûret piçekî kevn jî ji ber ku qaş û mêrik ji ber rewşa ewlekarî xwe diparêze fotoyê wî dernayê lê foto bi dest ket yanî fotoyê ev mezlûm ne tenê mezlûm e gelek kesên din jî hene li ekîba mezlûm alîkariya wî dikin ji bêr Aydar di nav de ye Remzî di nav de ye min berê behsa rêveberiya Ewropa kir a PKK ev jî Amed Dicle û Seydî Firat û êdin hemû di nava vê ekîbahanê rolê wan cihê wan heye ji warê istixbaratî di warê agahiya de di warê ragihandinê de di nav wekî ekîbekî divê mesela hanê de dixebitin lê ez bi boneya vê mijarahanê ez wan hişyar dikim ez ne wan hişyar dikim ez Cemîl Vayîk hişyar dikim ku çiliya yekî ji van 16 kesên ku navê wan di wê lîstê de heye çiliya wan xwîn bibe ji xwe zaten navê wan hemû li cem polîsê Belcîkî, polîsê Almanî, polîsê Frensî û hûn kî bixwazin yanî çi tiştekî bi serê van kesên han de ev 16 nav hoşeng Osê jî di nav de hemû aliyên peywedîdar agahdar in yanî ji vê mesela hane ji vê gefxwarin û çavsoriya PKK a hane yanî eger Cemîl Vayîk bixwaze ew lîsteya hanê
او پرسپکتیف او تعلیمات هانه بجیبه برای حساب خو کره خصنا ویا اوروپا يعني سري سدي اتش بيجم سري سدي بينجي زيادتر ويد هندري زندان دبن جناف وي اف جريجرين وي اف حوالين وي كوان بالتكليف كريه كوي كاري تروري بيك بينن كاغرتن برفاندن بإشاندن تهديد بچاق سور كرن بكشتن بجيدن ناف ده اوان حمود اشتين هاني دن نافا perspektife جميل بايك دنه مظلوم جي گهدار دکه زبیر ایدار و رمزی جی گهدار دکن آدم ازن و وین هانجی همو لیوان خلق انهان گهدار دکن و خواناز دکن کو جمیل بایک و يعني باج وی لیسته هانه وی اگر تیک واری پراکتیکه ده اوی ندلی اوی حساب بدن يعني اف کسین کل اوروپا هنه ji Sûrî bin ji Bakurê Kurdistanê bin ji Başûrê Kurdistanê bin hemû dibin agadariyê de ne hemû bi nav bi informasyon wê werin kişandin lêpirsînê werin binçavkirin eger tiliya yek Kurd ku rexne li PKK bibe tiliya wî hema birîn bibe û PKK li dû vê birîne hanê bi ez bi zelalî da axivim tiştekî tarî tiştê di tariyê de ji werdatînim berronahiyê em dîsa vegerin mijara Başûrê Kurdistanê PKK di hemû astan de ketî wilo rewşekî hîstîriya û alarmekî wilo mezin û li dijî Başûrê Kurdistanê reşkirinekî mezin qaşo ku îxanet û PDK nizanim çi dike û çi nake û wê artêşa Tirk bîne halbikî mesele ne wilo yani têkiliyên dewleta Tirk û dewleta Iraqê vedgerin salên heştê yani peymanên ku di navbera wan de hatiye morkirin û ev peyman hatine nûkirin wê dîsa jî Recep Tayyip Erdogan wan peymanên berê ê ku serdema Saddam Hüseyin hatiye morkirin di navbera her du welata de wê nû bike mijar jî yek ji mijarên sereke çîroka PKK'yê ji xwe bahaneya mezin a dewleta Tirk PKK'yê yani wê ji xwe re ciyê xwe hîna xweştir bike xurtir bike mixabin di Başûrê Kurdistanê lê PKK pişta xwe kî germ dikir PKK pişta xwe Bafıl Talbanî wekî niştiman germ dikir ev agahî jî gihaşime dixwazim borê par vekim û bere PKK jî pê hesiyayî nas kiriye ku Bafıl Talabanî û yekîtî niştiman bi dizî ew Tirka li hevkirine dibin masê de li hevkirine guh nedine tiştê ku di medyada dibe derdkeve lê bi dizî li hevkirinekî navbera yekîtî niştiman û Bafıl Talabanî çêbî û hin agahî gihaştin min ku Bafıl Talabanî çû Tirkî jî bi müsteşarê mîtê jî rûniştiye û yani hin soz daye dewleta Tirk ku dewleta Tirk ji aliyê Silêmaniyê jî li PKK operasyonekî li dijî PKK pêk bîne ev operasyon wê pêk bê ew ê pêk bê yani dîsa me gotî Zibêr Eydar sibêlê xwe berdide bernede Amed Dicle nizanim gewriya xwe biçirîne wê ev operasyon pêk bê yani PKK rakin na ti carî ne ji bercewendiyê dewleta Tirk e ku PKK ji holê rabe eger PKK ji holê rabe ka bahane namîne bahaneyê hebûna dewleta Tirk li Efrînê li Rojavayê yani li Bakurê Sûriyeyê û li Başûrê Kurdistanê jî bahane hiceta dewleta Tirk namîne wê PKK piçekî qels bikin ji ber ku PKK di van 10 salên dawî de hingî pere xwar pereyên petrolera Rojavayê Kurdistanê xêr û bêra Rojavayê Kurdistanê hingî şervan jê re çûn ji nava Kurda ji nava Ereba ji nava gelek aliya de PKK wilo îdî ferhûn bû Nemrûd bû ferhûn wilo têr bû û niha dîsa dixwazin PKK vegerînin rewşa wê a berê qelsî biçûkî dibin kontrolê de ji bo ku ji bin kontrolê dernekeve kontrolakî kontrola dewleta Tirk kontrola dewleta Îranê duê astahanê de bimîne ji dervayê sînor dernekeve ji de hedê xwe zêde neçî yani a ku PKK ji holê rakin
از باور ناکم اف درونه کو دولتا ترک دمال شروان نورمال یعنی جی برپرسیارین جا آستا نظم دبینه اف درونه هان چما جمیل بایگ مراد کرا ایلان دوران کالکان وان کسی هان نابینه یعنی روشکی بویرنگی هانه هیه و دولتا ترک اب آلار ما دولتا ترک نشخوهیه و قربانی چه ببین مخابن کو گلی می باکوری کردستان جی به رکلام و پروپاگاندا و دیماگوژیا پککی تی خاپاندن پر تی خاپاندن یعنی لگوری آگاهیان یعنی اری روشا پککی پر لاواز بی کسک نما تبلی پککی دی بجو باکوری کردستانی پرانیا تبلی بوناش پککی یان جی در دورا کسین عرب نها کسین کو پککی ناز ناکن کسین کو پککی آگریش پککی نشوتین او تبلی پککی کسین نزان غشیم او تبلی پککی دبن لی مخابن هینا هی یعنی او روشاهان هی و قربانی بچن از بهیویم کو گلی کرد ایدی لهمبری پککی چوا کش دولت ترک رو دبیجی ایدی بس شر جی پککی رو بیجی ایدی بس شر یعنی اف زاروکین کو گلی کرد وان خودی دی که وان مزن دی که بچه حقی پککی وان تیخ شر لهمبری کردا تیخ خدمتا رژیم سوری تیخ خدمتا رژیم ترکی تیخ خدمتا ایرانی یعنی زاروکی خلکی گناهن یعنی مبرشی گود از دی ساعت دوباره دکم براسی اف انفرماسیونه دیالوگات نابرا پککی و دولتا ترکی که هاشت بقوناغا چاره سریه و الحفجی کربون تنه مابون 5 سال یعنی اف برپرسیم پککی ناوی وان به حجمار جی شغلی ست کس تشتکی ولو که بچن نرویج 5 سالا به دولتا نرویجی قبول کربو یعنی اگر جمیل بایگ قبول بکرانا نها جمیل بایگ دی کاریبو وگریانا با کوری کردستان 5 سال در باس باشه 2013 حتی نها او 11 سال اگر وی چاقی پککی وی چاره سریع آنی قبول بکرانا نها جمیل بایگ دوران کالکان نها لترکی بنده بین نه ام چیه ام دا که بین میدان دی ام پارلمانتر بین ام سیاست مدار بین ام وزیر بین ام سفیر بین بفی منطقه خانه وان شرط و شروط ایهان نزدیکی مسئله دبن البته دولت ترک قبول ناکه دولت ترک اشکره ناکه وان مسئله هانه انا دولت ترک اشکره بکر افسر دولت یعنی تشتی لسر دولت جارنا دهن آلیاد درچین یعنی دن چافکانیات درچین اف تشتی نورمال یعنی کسی لهمبری اری دولت ترک لدجی چاره سریه کی دموکراتیک روجا ایرو حال حاضر لی پککی دقاتی وی لدجی وی چاره سریا دموکراتیک مخابن یعنی باجی وی ویرگیا وی روشاهانه کسین فقیر کسین بیگناه کسین سیویل زاروکین کردان تین کشتن کچین کردان تین کشتن یعنی کذبا مرودیشین دلی مرودیشین اف ده هیلکو مره رخنه تند ل پککی بید